So, hi everyone! We're here at Baybay sa Taloto. Okay, so it's a pretty cool place. I'm having a date with my boys, with my nephews. Yes, it's my vlog. Say hi to my vlog. Okay, meet my nephew Bang Bang from Cebu, my nephew Renz from Bawal, and there's my other nephew Gab Gab, who's enjoying the ride. So we're here at Baybay sa Taloto. So I have to spend time with my boys. Okay, dagko na ni sila. Okay. So it's a very nice place for kids. Kadaghan siya toys, na siya mga baybay. Okay. And it's al fresco, open air, outdoors. Ma-enjoy jud ang mga bata. Okay. And ang mga dagko, pwede sad magchika-chika, daghan kay mga tables. Okay. Pang girls man dito oh. Kani pang boys. Ato kuno ka sa pang girls. Okay. So mao ni no ang ay sisu pang bata. Landing nga og helicopter. Okay. Mas bang. Okay, na Lego. Okay, for kids, give me siya. Okay, menu. You don't want to play Lego there? Okay. Okay. So, maani siya ang Baybay sa Taloto. Okay. Ano na siya? Koi? Koi fish. Balik sa kato ko. Ano na? Balik. Okay. Sulod. Makuha na ka? Kuan, mapakog na ka, kay taas naman ka. Okay. Okay. So, maano siya, no? Kanang wala kay tao. Gusto lang mag-chill, chillax na agi diri, no? Baybay sa Taloto. That's kuyawa, oy. Kuyawa, oy. Aha? Mura lagig bike. Karing isa, oh. Gaan naman gugama ng kuan. That's tarong nga. Ay, kabante ka. Atras. That's another, oy. Paspasi ka, drift. Drift ba? Drift. Paspasi. Oh, bangga ka ha?
Sige. Atos to nga, kay basing malapas ka. Nami, kay gamay, magod siya. Okay, break. That's your sandwich. Put some alcohol first. Ha? Nga na, ilang po tumaya. Oh, lamig, kinay bukayo. That's their sandwich. With, I think that's with piatos. Is that piatos? Yummy bang? Yummy? Is it yummy? Huh? That will do? There's the face. Oh. Street food. Pika pika. Whoa. Okay. I'm amazed by your sandwich because it has a face. Is it Dora? Dora the Is that Explorer? Duday bang? Is that Duday? You said did you take a picture? You sent that to Duday? So, oh, you're in my sandwich. Unsa man na iya? Ang mura og piatos? Pangkids lagi. Oy. Be, kamong tulo. Look at me. Kuya, look at me. Okay, we have fries. Imuha niya? Thank you. Okay, fries. With roll. Street food gani. Cheese or barbecue or cheese? So we're eating, What flavor you like? I think this is fish ball. Fish ball. Mami, gab. Pwede naman kita maglaman eh. Mami. Grade 7 nakabang. So you're already in high school. Come on, Gab. Gabi mo hot choco. Ay, hot choco. Hindi man di hot. Mura gold, magani siya. Thank you. Alcohol mo lang. Alcohol. Alcohol sa uy. Okay. Nga na, gyud magdala-dala, gyud alcohol. Kaya bahalag, di bang hunaw ka na alcohol. Ooh, chocolate drink. Milo, ha? Milo? Dalawa daw. Tilawa ko nog Milo ba? Lagi. Ala. Pag kumain nga na sabay. Ano ulit? Milo de. Milo. Kasi kokwa. Milo. Ha? Dali, raman yung tuma. Duha raman ko Milo. Ahais. May kakikita ka na, Gab. Pretty enjoy ya.
Unsa? Say wagol. Ah, nagwagol. Siya yung mga gab. Bang Bang is checking out the kids table. Is it comfy there? Bang! Ning fit report siya dito sa murag baybay. Pangbata man ang nga table. Okay, let's go. Kapit na lang ako. You want to go down? I think it's locked. Okay, so daghan jud kaiglingaw ang mga bata diri. May mga swing, may mga duyan. Okay. So, ngani no, nagbalay-balay ra pod ang mga bata. Okay, nagkadaghan na. Nagduwa-duwa sila. Ang mga dago. Okay. Kamao. Di kamao. Oops. Kay galisod. Kamao di ay. Liko. Kuha na ba? Gahi. Mas niangay ka na, Gab. Niangay ka na. Ah, kuyawa, oy. Anara kayo, oy. Anara siya, oy. Ningawa, oy. BMX? You buy that one. You try. Try the red one. Bang! Try the red one. Sit down. Tugaan siya, Gab. Unsaon? Use the pedal. I guess you have to pedal. Yeah. You change gear. Tuloy ka. Tuloy ko ako. Oy, look here. It's too small. Swing? So you just go to the swing. There's plenty of swing there and here. Oh. Nagasing-swing na lang siya.
Bangbang. Ngasing swing na lang in town. Kay di man kaigo aring unsingan anak go-kart? Pedal car. Pedal cart. Ngano may ngana man ang naong. Gahi kaayo. Exercise gyud. May batong usa o chill. Na-try jud mo tanan. Exhibition. Exhibition. Ang kamot sa ulo. Be, kamot sa ulo. Oh, TL right drive. Tas kuyawa oy. Pwede na ni kuan na to sa kanang tournament pang kids. Oh? Okay, we're going home. Na. Uy. Murag unggoy. Anara gid kayo na oy. Okay, next stop. Melona at Grabati. Okay. So, we're going to have Melona ice cream. Ah, mura man na siya popsicle good Melona. Do you choose? The green one is yummy. Ikaw, Gab. You try the green one. Kanay mo ha? Ah, dili ka tong Melona. Sige. Kana. That's yours? You don't want to try the Melona? Ah, you already tried. Sige. Kana. Okay. Uy! Buhi pa, buhi pa, buhi pa. Okay, 5 seconds. Okay. Is it good? So, at Grabati. Okay. Grabati. Take a seat.